Hello guys, muraho neza, ni Latina TV show. Tuje gukora amandazi, mbanje kubasuhuza. Nsuhuza abahereye mu bihugu byo hanze, abari mu Rwanda, ibihugu by'Afrika, byose bidukurikirana umunsi ku munsi. Ndabasuhuje. Uyu munsi tugiye gukora amandazi meza cyane aryoha, kandi shimira abantu bakanze subscribe n'abatarayikanda kandi mukomeze mukurikirana ibiganiro bya Latina TV show. Ndabakunda cyane. Tugiye gukora amandazi. Murabona ibikoresho byacu, harimo amagi, isukari, sucre vanille y'agafu na sucre vanille y'amazi, chapa mandazi, amavuta, amazi n'ifarini n'agakombe kacu kari budahe ifarini. Kaza n'igisorori cyacu turi buvangiremo. Nukuri ndabakunda cyane. Tugiye gutangira dukora mandazi yacu. Tugiye gufata amagi. Urabona ko twakoresha amagi atandatu. Atanu. Atanu tugiye kuyamena. Tangire dukora amandazi yacu. Tangire dukora amandazi yacu. Bakunzi ba Latina TV show, giye muri ba video muyirangize, mwige gukora amandazi muri mu ngo zanyu, mukore abana banyu amandazi. Bakunzi banje, umva, ngo abanyeshuri bagiye mu biruhuko, ejo twiteguye abanyeshuri, tugiye kwakora amandazi. Abanyeshuri bakunda amandazi cyane, yaba yaherutse ayo bagura kuri kantine. Umva, ntabwo baryohera nk'ay'umuntu yikoreye mu rugo. Hano tugiye kwanza tuyavange. Tuyavange, tuyakubite. Urabona ko amagi yacu tuyavanze. Urabona ko ameze neza. Tugiye guhita dushyiramo isukari. Isukari ntabwo twibwa dupima pe, turagereranya ko tugiye gukora amandazi menshi. Turagereranya. Tumba twarekera uko buriya isukari nayo, amandazi ari mu isukari nayo buriya atera kuba umuntu yakumva murya mu menyo harimo isukari nyinshi. Nayo tuvange. Bakunzi ba Latina TV show, ndabakunda. Mujye mureba video yanjye muyisoze muyirangize, ku buryo ushaka kwikora amandazi uri mu rugo. Umva ko bakora nk'amandazi amara iminsi ngaho abana bakirira bagahaga. Ejo abana banjye amashuri barayasoza. Mbega ubwo bagomba kurya amandazi. Tugiye gushyiramo sucre vanille yacu y'agafu, yose turayimariramo. Dushyiremo sucre vanille y'amazi, turapimisha ikiyiko. Dushyiremo gakeya. Urakabona ni sucre vanille y'amazi, ni ukugira ngo amandazi yacu azane impumuro nziza. Tuvange ya sucre vanille yacu. Tuvange. Mara kubivanga, tugiye gushyiramo chapa mandazi. Tumaze kuvanga ya sucre vanille yacu, tugiye gushyiramo chapa mandazi. Yoshyamo chapa mandazi ikiyiko
kari gukoresha akayiko gato ariko reka dukoreshe n'ikiyiko kinini nacyo nta kibazo. Ikiyiko kimwe n'agace katuzuye kugira ngo fate ya furusheti yacu tuvange. Bakunze ba Alternative Show, murabona ko ibintu biri butume amandazi yacu amera neza. Nizere ko mwabyitegereje neza. Harimo sucre vanilla y'amazi na sucre vanilla y'ifu na capa amandazi na ya magi yacu nyine byose mwabibona ko biberetse. Tuba dushyiramo amavuta. Dushyiramo amavuta yacu, gushyiramo ikirushe kimwe, irushe bibiri. Umva bashishikariza aya mandazi abaryoshye cyane. Muzayakore muri mu ngo zanyu, mukorera abana banyu. Uvange nako yabaye uruvange rwinshi. Ifarini rero ni ikiro cy'ifarini. Kaza kugira ngo ni inusu, ni nyinshi. Ndaravamo amandazi menshi aruta yo wakwigurira muri botike. Kandi hano iki kiro kiravamo amandazi menshi agize ahagije abana. Bajya binyweshereza igikoma mu gitondo. Tugomba kwita ku bana bacu y'amashuri arangiye abari sawa, karangira neza, umuntu agomba kubakora icyo bashaka. Reko rero ya mandazi yacu murabona ko ifarini yacu dushyizemo. Nabwiye ko ari ikiro, ni ikiro. Tuvange. Dushyiremo ifarini yacu tuyimariremo, dusigeho gake tuza gushyira hasi. Tuvange na karabye intoki, tujye tugira isuku mbere na mbere kugira ngo ukore ikintu cyo guteka, gukora mu byo kurya, bantu bakaraba intoki. Nubwo umuntu aba atabiberekere kuri kamera ariko tuba twakarabye intoki dufite isuku. Amandazi yacu murayabona, nyamibwa aryoshye cyane kabisa. Bwira abankurikirana muzayakore rwose mu ngo zanyu, muzayarya n'umushyitsi cyangwa ari n'abashyitsi bagutunguye abakorere bazasigara bakuvuga n'ukuri. Intoki kuko bimaze gukomera. Iyo wumvishe uko bigenda bikomera ushobora kongeramo utuvuta kugira ngo amandazi yacu amere neza. Urabona amandazi yacu, amandazi ndayabatuye rwose. Igipondo cyacu urabona ko kimaze gushya. Kibonye gikatemo, cyabaye kinini kirimo kunanira.
mu rugo mwikora amandazi aryoshye cyane. Mwabonye ko amandazi yacu yakozwe neza. Igipondo cyacu urabona ko cyahiye, nta farini ndiho, bajyana akarabye. Tugiye rero kuyakata tuyahe forume. Tuyahe forume. Urabona ko igipondo cyacu kimeze neza. Amandazi yacu tumaze kurambura neza cya gipondo cyacu, tugiye kuyakata tuyahe ikiforume. Nuko amandazi manini rwose ari buvemo. Nabwiye ko ari ikiro cy'ifarini. Aho ku ruhande tukavange n'aka. Amavuta yacu arahiye, dushyiramo amandazi yacu. Tugenda dushyiramo make kugira ngo neza. Turacyari tubona aho atsindira. Turunda ari kumira. Kameramani ari kumira amarike, kumurira mwinshi. Tugiye guhindura amandazi yacu. Ko utinze yashirira. Nuko nasa neza. Harimo gushya yisatagura. Ni sawa kabisa. Amandazi yacu ameze neza. Indazi w'umwana rwose akemera, akamuha n'igikoma kandi akamera neza. Amandazi yacu amaze gushya, reka tuyakuremo. Mana yanjye, dore amandazi, dore amandazi. Bakunze barora ati nabona irindazi. Irindazi n'umuyapani akunda cyane, akarirya akanirwa. Neza. Nimero kuri video yanjye ushaka ko nayamukorera mu rugo yakoresheje nk'ikirori, nimero zanjye banazishyizeho. Abayisataguye amasheke. Amandazi yacu arahiye, katumanyureho rimwe turebe ukuntu ameze. Naho ubutaha. Ciao ciao.